Mbere yuko tugera kuri byinshi, uribuka ibyabaye saa 8 z'urukerera zo kuwa gatandatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu gihugu cya Venezuela. Ababizi mu buryo bworoshye kurusha kunywa amazi bari bamugezeho mu buriri aho yari yiryamiye n'umugore we nk'abandi bose bashakanye. Ndavuga Perezida Nicolas Maduro uyobora na ko wahoze ayobora uko byarangiye atwawe mu ndege mu gihe kitarenze iminota 30 yarageze mu maboko ataraye. Ibyo bidahagije ahubwo ari no mu gihugu ahubwo cyuzuye abanzi bikozwe mu gihe cyo guhumbya kugeza aho kuva ku muturage wa Venezuela kugeza kuri njyewe nawe hano i Kigali tubyutse twumva ko atakiriwe. Ibya Maduro mbivamo ari nako ninjira mu byanzanye. None ninde cyangwa abandi bakoze iki gikorwa kimeze nk'ubwiyahuzi kigashoboka nk'ari ibisanzwe? Ingabo ki zingahe zatojwe zite ngo zikora ari amayobera? Ni bihugu ki cyangwa bingahe bifite abadasanzwe bakora bene biriya kuri iyi si mwabwiwe kuva mubonye izuba? Ukeka ko barenze 10? Niba ushobora kugenda ibirometero 30 ugenda ufite umutuzo nta gihunga ugakora ibyo ushatse nta ukubangamiye wishyura ukizana, ukwiye kuba wibaza iki kibazo cy'ubikesha. Wabitekereza cyangwa utabitekereza, ukuri nuko hari abarara badasinziriye bataruhuka kandi badahumbya kugira ngo ukunde utuze ku rwego tujeho. Ndavuga ingabo z'abashinzwe umutekano. Mu mateka y'intambara n'umutekano w'ibihugu hari abasirikare batoranywa mu buryo bwihariye bagahabwa imyitozo irenze cyane iy'ingabo zisanzwe. Abasirikare bakora mu matsinda mato cyane ariko bafite ubuhanga burenze budasanzwe. Aya matsinda y'ingabo yitwa izidasanzwe cyangwa se mu cyongereza akitwa Special Force. Impamvu ibihugu byinshi bishyira aya matsinda nuko hari ibikorwa bitoroshye ingabo zidasanzwe zikora cyangwa se zisanzwe zidashobora gukora. Mu bikorwa by'izi ngabo harimo kurwanya iterabwoba, gukora ubutasi mu bihugu by'abanzi, gutabara abantu bafashwe bugwate, gusenya ibikorwa by'abanzi, gufata abayobozi b'imitwe y'iterabwoba no gukora ibitero byihuse mu ibanga rikomeye. Nyuma y'ibyo byose waba wibaza baza ku isonga kurusha abandi ku isi mu kugira bene izi ngabo nibura imyanya 10 ya mbere. Watungura gute igihugu ufata nk'igikomeye ku isi ukiburanye umutwe udasanzwe kuri urutonde? Ibihugu bya Afrika se hari igifite umutwe kuri urutonde? Nibona umuyoboro wageze hari isomo GTV nawe rwose wiharenga nahawe. Muri iki cyegeranyo kidasanzwe twabakusanyirije imitwe 10 y'ingabo zidasanzwe cyangwa se Special Force zirenze kurusha izindi hano hose ku isi yose nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye bisanzwe bikora intonde mu bya gisirikare ku mutwe w'inkuru bise Who are the best special forces in the world. Muri iyi nyandiko hibandwa ku mitwe 10 ya mbere yamenyekanye cyane kubera amateka y'ibikorwa yakozwe n'ubuhanga bwa gisirikare bwayo. Niba ari bwo bwa mbere wisanze ku miyoboro kandi usobanurirwa aya mayobera ukabikunda, wibuke gusiga udukurikiye ukanda munsi iyi video handitse subscribe, like, comment n'ahandi handitse share uko bizatuma ibutaha ubona ibiganiro byacu bwa mbere. Hagati aho nitwa Gilbert Tuganimana. Ikaze. Somo GTV. Umutwe wa 10 turasanga Commando Special Craft. Uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe ubarizwa mu gihugu cy'Ubudage wiswe Commando Special Craft washinzwe ku itariki ya 20 Nzeri mu 1996 nyuma y'uko leta y'Ubudage ibonye ko ikeneye ingabo zishobora gukora ibikorwa byihuse byo gutabara abaturage bayo bari mu mahanga no kurwanya iterabwoba. Uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bagira hagati y'100 n'100. Ibiro bikuru byawo bereye mu mujyi wa Köln mu ntara ya Baden-Württemberg muri iki gihugu cy'Ubudage. Ibi byose bitangira mu mwaka w'1990 mu ntambara zabereye mu karere ka Balkan aho Ubudage bwabonye ko budafite ingabo zishobora koherezwa vuba mu bikorwa byihuse byo gutabara abaturage babwo. Ibi byatumye bakaraga ubwonko kugira ngo barebe niba hari icyakorwa kugira ngo babone ingabo nkeya zahabwa imyitozo yikubye kugira ngo bajye bifashishwa. Uyu mutwe ufitwe ikirango cy'urugamba Facit Omnio Voluntas, bisobanura ko ubushake bushobora gukora byose. Kugira ngo wumve ukuntu aba bantu badasanzwe bataziriwe akazina ka Shadow Warriors cyangwa se gusobanura abarwanyi bakora mu gicucucucu bitewe n'ibikorwa byinshi bakora kandi bigakorwa mu ibanga rikomeye. Gusa ibyo tuvuze haruguru birasanzwe kuko iyo tugeze mu kwinjira muri uyu mutwe bigoye ku rwego utigeze wumva. Nk'ubu umusirikare ushaka kujyamo agomba kuba ari mu ngabo z'Ubudage kandi afite nibura imyaka 23 y'amavuko, amaze nibura imyaka 3 mu gisirikare, ashoboye kwiruka kilometero 7 minota 52, koga metero 500 minota 13 no gukora urugendo rwa kilometero irenga 20 atwaye umuzigo w'ibiro birenga 20 by'uburemere. Nyuma y'ibyo bizame abakandida bakora imyitozo y'igerageza imara iminsi 90. Muri rusange ibi bituma gusa bagera ku 10% by'abitabiriye ari bo batsinda bagakomeza imyitozo. No kuvuga ko mu bantu hagati y'ibihumbi 11 n'ibihumbi 14 abagera hagati y'100 n'100 ari bo bonyine bahitwamo. Abatsinze imyitozo navuze hejuru bahita batangira imyitozo nyirizina imara imyaka 2.
Muri iyo myitozo biga kurasa neza, gusimbuka mu ndege bakoresheje imitaka yo mu kirere, kurwana nta ntwaro, gukora ubutasi no kuba mu ishyamba iminsi irenga 10 badafite ibikoresho by'ibanze bishobora gutuma babaho. Muri iyi myitozo ikorwa n'uwihaza amagara, abasore n'inkumi babarizwa muri uyu mutwe batozwa byoroshye gukoresha zimwe mu ntwaro zigezweho nka Heckler & Koch HK416, Heckler & Koch HK417, gukoresha imbunda nto za MP7, imbunda zo mu ntoki zo mu bwoko bwa Glock 17 ndetse n'imbunda ndini za MG4. Bakoresha kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo the night vision goggles ikoreshwa mu gihe cy'umwijima n'icuraburindi. Harimo kandi thermal cameras na drone z'ubwoko bwose. Uyu mutwe wagize urare mu bikorwa byinshi byo kurwanya iterabwoba muri Afghanistan hagati y'umwaka wa 2001 n'2014. Umwaka wa 2003 wakoze igikorwa cy'ubutasi cyamaze amezi 3 gikurikirana umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba mbere yo kumufata. Uyu mutwe kandi utwara akayabo kama miliyoni arenga miliyoni 400 z'amayero buri mwaka. Ibi bihita bijyana n'umushahara uhembwa buri musirikare nabura ubarizwamo ugira hagati y'amayero 4,000 kugera ku 7,000, ukuvuga hagati ya miliyoni 6,800 na miliyoni 11,900 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Uyu mutwe uri ku mwanya wa 10 kubera ko ari umushya ugereranyije n'indi mitwe yashinzwe mbere cyane, ariko imyitozo ikomeye n'ikoranabuhanga rikomeye bituma ugira ubushobozi bukomeye mu bikorwa bya gisirikare bikawugira umwe muri iyi mitwe. Twihuse, umutwe wa 9 turasanga GROM, ingabo zidasanzwe zo mu gihugu cya Poland. GROM ni impine y'amagambo maremare y'ururimi rw'icyapolsk, ari rwo rurimi rukoreshwa muri Pologne cyangwa se Poland. Aramburwa nka Grupa Lugovania Operacyjno Manewrowego, wahawe igisobanuro muri make mu rwo twumva twese nk'inkuba. Nawo suwe ejo bundi kuko uzuzuza isabukuru y'imyaka 36 ejo bundi mu kwezi kwa Nyakanga. No kuvuga ko n'ubundi washinzwe muri Nyakanga kuko hari tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1990. Iro bikuru by'uyu mutwe bereye Varsovie mu murwa mukuru w'iki gihugu. Washinzwe n'igihugu cya Poland gifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubwongereza mu rwego rwo kugifasha kuba ikigenge mu bushobozi bwo kurwana mu bya gisirikare no gushaka ingabo zishobora kurwanya iterabwoba ku rwego rwo hejuru. Muri iki gihugu ho abasirikare b'uyu mutwe batozwa imyitozo ikomeye irimo kwiruka kilometero 10 minota 50, koga metero 1000 no gukora urugendo rwa kilometero 40 utwaye umutwaro w'ibiro 25. Imyitozo irambuye imara hagati y'umwaka n'imyaka 2. Muri iyi myitozo biga kurwanira mu mijyi, gukora ubutasi, gusimbuka mu ndege, kurwana mu mazi no kurasa neza cyane. Mu ntwaro biga gukoresha harimo M4A1 rifle, Heckler & Koch MP5 sniper rifles zikorwa na Accuracy International ndetse n'imbunda nto zo mu bwoko bwa Glock. Uyu mutwe wagize urare mu ntambara zo muri Iraq mu mwaka wa 2003 aho wabashije kwigarurira inzira yakoreshwaga mu bikorwa byose bya petroli bya Iraq mu gihe kitageze no mu masaha 24 ku nyanja mu gikorwa cyihuse. Ingengo y'imari igenerwa uyu mutwe iri hafi miliyoni 300 z'amadolari buri mwaka. Ni mu gihe amafaranga umusirikare ashobora guhembwa buri kwezi akaba 3,000 kugeza ku 6,000 by'amadolari. No kuvuga hagati yarenga miliyoni 3,335 kugeza kuri miliyoni 6,670 tuyashyize mu y'urw'imisozi 1000, ayo yose agatangwa hashingiwe ku burambe mu kazi bwa buri musirikare udasanzwe. Umutwe wa 8 turasanga Fuerzas de Guerra Naval Special. Aha ni mu gihugu cya Espagne. Umutwe w'ingabo zidasanzwe ku isi, umwe mu mitwe ifite amateka akomeye mu bikorwa byo kurwana ku nyanja, ni umutwe uzwi nka FGNE mu mpine aramburwa nka Fuerzas de Guerra Naval Special mu gihugu cya Espagne. Uyu mutwe ni umwe mu bagize ingabo z'inyanja za Espagne kandi ushinzwe ibikorwa byihariye bikorerwa ku nyanja, ku butaka ndetse no mu kirere. Mu rurimi rw'Icyesipanyolo witwa Fuerzas de Guerra Naval Special, bisobanura ingabo zidasanzwe z'intambara yo ku nyanja. Uyu mutwe w'igisirikare washinzwe ku itariki ya 10 Kamena mu mwaka wa 2009, ariko amateka yawo atangira kure cyane mu mwaka wa 1952 ubwo Espagne yatangiraga gutoza abasirikare badasanzwe bashobora gukora ibikorwa by'intambara mu mazi. Icyo gihe hashyizwe amashuri y'abarwanyi bo mu nyanja bashoboraga gukora ibikorwa byo gusenya ibikorwa by'abanzi mu mazi no gukora ubutasi ku nyanja. Mu myaka yakurikiyeho ayo matsinda yagiye ahuzwa kugeza igihe mu 2009 hashinzwe umutwe umwe uhuza ayo mashami yose. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bereye mu kigo cy'ingabo z'inyanja kiri mu mujyi wa Cartagena, aho abarwanyi batozwa kandi bagategura ibikorwa byabo bya gisirikare. Uyu mutwe wo ugizwe n'abasirikare bagera hagati ya 600 na 900, ariko umubare w'abajya mu bikorwa byihariye uba muto cyane kuko ari abasirikare bafite imyitozo yihariye kurusha abandi. Intego nyamukuru y'uyu mutwe ni ukurinda inyungu z'igihugu cya Espagne ku nyanja no mu bindi bihugu byaho ingabo zacyo zikorera.
Ibikorwa byawo birimo kurwanya iterabwoba rishobora guterwa n'imitwe ikora ku nyanja, gutabara abantu baba barafashwe bugwate cyangwa barashimuswe mu mato cyangwa se kubirwa, gukora ubutasi mu bihugu by'abanzi no gusenya ibikorwa by'abanzi byubatse hafi y'inyanja. Ikirango cy'uyu mutwe ni kiri mu rurimi rukoreshwa muri Espagne kigira kiti Por Tierra Medio Era, bisobanura ku butaka, ku nyanja no mu kirere. Iyi nteruro igaragaza ko abasirikare b'uyu mutwe bashobora gukora ibikorwa bya gisirikare ahantu hose. Mu gisirikare cya Espagne bakunze kwita aba basirikare izina ry'akabyiniro rya Guerreros de Mar, bisobanura abarwanyi b'inyanja. Kwinjira muri uyu mutwe naho biragoye nk'iyindi mitwe twavuze haruguru. Umusirikare wifuza kujyamo agomba kuba ari mu ngabo z'inyanja za Espagne kandi afite uburambe mu gisirikare. Umukandida agomba kuba afite hagati y'imyaka 20 na 30 y'amavuko kandi agomba kuba afite ubuzima bwiza cyane ku mubiri no mu mitekerereze. Mu bizamini by'umubiri abakandida bashobora gukora muri uyu mutwe bashobora kwiruka kilometero 10:48, koga metero 1530 no gukora urugendo rwa kilometero 30 bahetse cyangwa bikoreye umuzigo wa 25 by'uburemere mu gihe kitarenze amasaha 6. Bagomba kandi gukora pompage 50 ndetse no koga kilometero 5 mu nyanja batwaye ibikoresho byabo bya gisirikare. Nyuma yo gutsinda ibyo bizamini abakandida binjira mu myitozo ikomeye cyane imara hafi amezi 12, no kuvuga umwaka wose. Iyi myitozo igabanyijemo ibice byinshi. Mu mezi 6 ya mbere abasirikare batozwa kurwana ku butaka, kurasa neza cyane no gukora ibikorwa byo kwihisha mu mijyi. Mu mezi akurikiyeho batozwa kurwana mu mazi, gukoresha ibikoresho byo koga mu mazi igihe kirekire, gusimbuka mu ndege bakagwa mu nyanja bakoresheje imitaka y'indege ndetse no gukora ibikorwa byo gusenya amato y'abanzi. Hari kandi igice cy'imyitozo cyiswe phase de supervivencia, aho abasirikare bamara iminsi 7 mu ishyamba badafite ibyo kurya bihagije, aho bigishwa uburyo bwo kubaho hakoreshejwe ibikoresho bike cyane gushaka amazi n'ibiryo mu buryo bwa gisirikare. Mu bijyanye n'intwaro uyu mutwe ukoresha ibikoresho bigezweho cyane. Mu mbunda zabo harimo Command Coach HK Force 16, Assault Rifle, FNS Cavalry Rifle, imbunda nto za CIG Sawer Pistols ndetse n'imbunda zo kurasa kure cyane za Accuracy International Sniper Rifles. Bakoresha kandi imbunda zidasanzwe zo mu mazi zishobora kurasa mu gihe umusirikare ari mu nyanja. Ikindi kintu cyariye kuri uyu mutwe ni ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho. Abasirikare babo bakoresha the night vision device, thermal imaging cameras, drone z'ubutasi ndetse n'amato yihuta ashobora kugenda ku muvuduko urenga kilometero 60 ku isaha. Uyu mutwe wagize uruhare mu bikorwa byinshi by'amateka mu rwego mpuzamahanga, nk'aho mu mwaka wa 2010 abasirikare bawo bagize uruhare mu kurwanya ubujura bwo ku nyanja mu nyanja y'Ubuhinde, aho bafashaga amato y'ubucuruzi yarindwaga n'ingabo z'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare OTAN cyangwa NATO. Mu bikorwa byabo bakoresheje uburyo bwo kugera ku mato y'abajura bakoresheje amato mato yihuta cyane kandi bakabasha gusimbuka mu ndege bakoresheje imitaka yabugenewe bakagwa mu mazi hafi y'aho abajura bari bari. Leta ya Espagne ishora amafaranga menshi mu guteza imbere uyu mutwe. Ingengo y'imari igenerwa ibikorwa bya gisirikare by'izi ngabo zidasanzwe z'inyanja yagera hafi kuri miliyoni 250 z'amayero buri mwaka. Aya mafaranga akoreshwa mu kugura intwaro zigezweho, amato yihuta, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no mu myitozo y'abasirikare. Umusirikare usanzwe muri uyu mutwe ashobora guhembwa hagati y'amayero 3000 n'amayero 5000 ku kwezi, ariko abasirikare bakuru bashobora kugera ku mushahara wagera kuri mayero 7000 ku kwezi bitewe n'urwego rwabo mu gisirikare. Twihose umutwe wa 7 turasanga SSG muri Pakistan. Ni umutwe udasanzwe w'igisirikare cya Pakistan ukunzwe kwita mu mine SSG, ari byo biramburwa amagambo arambuye nka Special Service Group. Uyu mutwe washinzwe ku itariki ya 23 Werurwe mu 1956 mu ngabo za Pakistan, ugamije gukora ibikorwa byihuse byo kurwanya abanzi b'igihugu, gukora ubutasi mu bihugu by'abanzi no kurwanya iterabwoba. Amateka y'uyu mutwe atangira nyuma y'uko Pakistan ibonye ko ingabo zisanzwe zidashobora gukora neza ibikorwa byihariye bisaba abasirikare bafite imyitozo ikomeye cyane. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bereye mu kigo cya gisirikare kiri mu mujyi wa Shelat, aho bakorera kandi hakabarizwa ishuri ryo gutoza abasirikare b'uyu mutwe. Iki kigo kiri ku musozi ufite uburebure bwa metero zirenga 370, ahazengurutswe n'imisozi n'amashyamba, ibihagira ahantu habera imyitozo ikomeye ya gisirikare ku isi. Intego nyamukuru y'uyu mutwe no gukora ibikorwa byihuse bya gisirikare mu bice bitandukanye birimo imisozi, ubutayu, amashyamba ndetse n'imijyi. Abasirikare b'uyu mutwe bashinzwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba, gutabara abantu bafashwe bugwate, gukora ubutasi no gusenya ibikorwa by'abanzi ba Pakistan. Intero y'uyu mutwe igira iti Faith, Unity and Discipline, isobanuye ukwemera, ubumwe n'imyitwarire myiza. Aya magambo agaragaza indangagaciro z'ingenzi abasirikare b'uyu mutwe bagomba gukurikiza.
Mu gisirikare cya Pakistan abasirikare b'uyu mutwe bakunzwe kwitwa izina ry'akabyiniro nka Black Storks. Black Stork ni ubwoko bw'inyoni nini z'umukara zizwiho imbaraga n'umuvuduko ukabije. Kwinjira muri uyu mutwe biragoye cyane nk'aho umukandida ushaka kujyamo agomba kuba yararangije imyitozo isanzwe ya gisirikare kandi yarabayemo indashyikirwa. Akaba kandi agomba kuba afite hagati y'imyaka 19 na 30 y'amavuko. Mu bizami by'umubiri abakandida bakora harimo kwiruka kilometero 5 minota 20, gukora pompage 50 minota 2 no koga metero 200 mu minota 6. Ibindi bizamini kandi nacyo kizame gikomeye cyane n'urugendo rw'amaguru rwa kilometero 58, kuvuga mayiro 36 batwaye umuzigo w'ibiro 20 kandi bagomba kurangiza mu gihe kitarenze amasaha 12. Nyuma yo gutsinda ibyo bizame by'ibanze abakandida batangira imyitozo yigerageza imara amezi 9. Iyi myitozo ni imwe mu myitozo ikomeye cyane ku isi kuko igamije kugerageza ubushobozi bw'umubiri n'ubwenge bw'umusirikare muri iki gisirikare. Mu byiciro bya mbere abasirikare batozwa kurwana mu misozi muremire aho bakora imyitozo yo kuzamuka imisozi ifite uburebure bwa metero zirenga 2000. Mu byiciro bikurikiraho batozwa kurwana mu butayu no mu mashyamba. Aha abasirikare bashobora kumara amasaha 72 no kuvuga iminsi 3 badafite ibitotsi bihagije, bagakora imyitozo irimo kugenda intera ndende, kurasa neza cyane no gukora ubutasi mu buryo bwo kwihisha buryo bukomeye. Hari igihe cy'imyitozo cyitwa survival training. Aha abasirikare bamara iminsi 5 mu ishyamba badafite ibiryo byinshi. Aha bigishwa uburyo bwo kubaho hakoreshejwe ibikoresho bikeya cyane nko gushaka amazi mu mashyamba cyangwa gufata inyamaswa ntoya zo kurya. Mu bijyanye n'intwaro abasirikare ba Special Service Group ya Pakistan bakoresha intwaro zigezweho zikoreshwa mu ngabo zidasanzwe ku isi. Mu mbunda bakoresha harimo AK-103 Assault Rifle, Heckler & Koch MP5 Submachine Gun. Bakoresha kandi M4A1 Rifle ndetse n'imbunda zo kurasa kure cyane za Dragunov Sniper Rifle. Bakoresha kandi imbunda nto zo mu ntoki za Glock Pistols. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ibikoresho by'ikoranabuhanga abasirikare b'uyu mutwe bakoresha n'ubundi birimo the night vision goggles bikoreshwa bareba mu mwijima, drone z'ubutasi ndetse n'ibikoresho byo kumva ibiganiro by'abanzi. Uyu mutwe wagize uruhare runini mu bikorwa byinshi by'amateka mu ntambara y'1965 hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Abasirikare b'uyu mutwe bakoze ibikorwa byo kwinjira mu bice by'abanzi mu ibanga rikomeye kugira ngo bakusanye amakuru y'ingenzi ku ngabo z'Ubuhinde, aho bakoresheje uburyo bwo kugenda nijoro bakisha mu mashyamba no mu misozi. Mu bijyanye n'ubuyobozi ibikorwa by'uyu mutwe biyoborwa n'abasirikare bakuru b'ingabo za Pakistan. Bayoboye cyane bazwi cyane bagize uruhare mu kuyobora harimo General Pervez Musharraf wabaye umusirikare w'uyu mutwe mbere y'uko aba umuyobozi mukuru w'igihugu cya Pakistan. Ni umutwe kandi leta ya Pakistan ishoramo amafaranga menshi mu guteza imbere ibikorwa byawo, nk'aho ingengo y'imari yagerwa kuri miliyoni 200 z'amadolari buri mwaka, igakoreshwa mu myitozo, kugura intwaro zigezweho n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu bijyanye n'imishahara umusirikare usanzwe muri uyu mutwe ashobora guhembwa hagati y'amadolari 1500 n'ibihumbi 3 ku kwezi, ariko abasirikare bakuru bo bashobora kugera ku mushahara urenga 5000 by'amadolari ku kwezi bitewe n'urwego bafite mu gisirikare. Umutwe wa gatandatu turasanga Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Turi mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mutwe w'ingabo zidasanzwe wamamaye cyane mu rwego rwo kurwanya iterabwoba no gutabara abantu bafashwe bugwate. Umutwe uzwi ku isi cyane yose uzwi ku izina ry'impine rya GIGN, naho izina ryuzuye mu Gifaransa ni Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, bisobanura umutwe w'ingabo zidasanzwe za Gendarmerie y'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu mutwe washinzwe ku itariki ya 17 Ukuboza 1973 nyuma y'igitero cya gisirikare cyabereye mu mukino Olympique ya Munich muri uwo mwaka, aho abakinnyi b'Abarabu bafasha Abafaransa n'abandi bafatanyije bakabafata bugwate. Intego nyamukuru y'ishingwa ry'uyu mutwe yari gukora ibikorwa byo gutabara abantu bafashwe bugwate, kurwanya imitwe y'iterabwoba no gukora ubutasi ku butaka bw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bereye mu mujyi wa Satori hafi ya Versailles, aho abarwanyi batozwa imyitozo ikomeye kandi yihariye. Uyu mutwe ugizwe n'abasirikare babarirwa hagati ya 400 na 450. Ikirango cy'uyu mutwe ni Sauver au péril, bisobanura mu Kinyarwanda gutanga ubuzima cyangwa gupfa. Bigaragaza ubwitange n'ubushake bw'abasirikare bwo kurengera ubuzima bw'abandi mu bikorwa by'ubutasi n'iterabwoba. Abasirikare b'uyu mutwe bakunzwe kwita les gendarmes d'élite, bisobanura ingabo z'ikirenga mu gisirikare cy'Ubufaransa. Ibisanzwe kwinjira muri GIGN kimwe n'indi mitwe yose twavuze haruguru biragoye cyane. Umukandida agomba kuba amaze nibura imyaka 5 mu gisirikare cy'Ubufaransa kandi afite ubuzima bwiza ku mubiri no mu bitekerezo. Umukandida agomba kuba afite hagati y'imyaka 25 na 32 y'amavuko kandi agomba kuba yararangije amashuri y'igisirikare asanzwe.
Ibizamini by'umubiri abakandida bagomba kwiruka ibirometero 7 mu minota 40, gukora pompage 60 no koga metero 1000 minota 25. Ikindi kizami gikomeye cyane n'urugendo rw'amaguru rw'intera y'ibirometero 50 batwa mizugo w'ibiro 25 by'uburebure bagomba kurangiza mu gihe kitarenze amasaha 12. Nyuma yo gutsinda ibyo bizami byose abakandida binjira mu myitozo ikomeye y'amezi hagati ya 12 na 18 aho bigishwa kurasa neza cyane no kugenzura intwaro zose, gutabara abantu bafashwe bugwate mu ndege, amato cyangwa inyubako, gukoresha imbunda nto n'imbunda zirebeshwa kure, kwiga uburyo bwo gukora ubutasi no kumenya amakuru y'abanzi, imyitozo yo kurwana mu miji no mu bikorwa byo kwihisha, gusimbuka mu ndege no kugwa mu nyubako cyangwa mu mazi. Harimo kandi kumara iminsi 5 kugera kuri 7 badafite ibiryo bihagije no gushaka amazi n'ibiryo mu ishyamba bizwi nka survival training. Uyu mutwe ukoresha intwaro zigezweho harimo nka Hekla and Koch HK416 rifle, CIAG SG 550 Glock 17 pistol, sniper rifles za Crest International, ibikoresho byo mu mazi birimo nka scuba gear na underwater firearms, ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo the night vision goggles, time cameras, drones n'ibindi. Bimwe mu bikorwa byamamaye cyangwa operation yamamaye muri uyu mutwe ni uwuzwi nka hijacking Air France flight 8969 wo mu 1994. Abasirikare baje mu mujyi wa Marseille bakurikirana abajura bari bafite imbunda ziremereye maze babarasa mu buryo bw'ubuhanga, batabara abagenzi bose no gutabara abaturage b'u Bufaransa bari mu bikorwa by'iterabwoba muri Afurika n'ahandi henshi ku isi. Leta y'u Bufaransa ishora hafi miliyoni 150 z'amayero ku mwaka mu guteza imbere uyu mutwe wabo ya gisirikare udasanzwe igamije imyitozo y'intwaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga, amato n'imyitozo yo kubaho mu bihe bikomeye. Umusirikare usanzwe muri uyu mutwe ashobora guhembwa hagati y'amayero 4,000 n'ibihumbi 6,000 ku kwezi. N'abasirikare bakuru bashobora no kugera ku mushahara urenze 8,000 ku kwezi bitewe n'urwego cyangwa se intera bafite muri uyu mutwe. Ku mwanya wa 5 turasanga umutwe udasanzwe wo mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu mutwe wo mu gihugu cy'Uburusiya uzwi ku izina rya Spetsnaz. Iri tsinda ry'ingabo zidasanzwe rifite amateka akomeye kandi rikomeye mu bikorwa byo kurwanya abanzi no gukora ubutasi ku rwego rwo hejuru. Uyu mutwe washinzwe ku itariki ya 24 Ukwakira mu 1950 mu gihe cy'ubukoroni bw'Abasovieti kugira ngo hongerwe ubushobozi bw'igihugu mu bikorwa by'ubutasi n'intambara mu bihugu by'abanzi. Yego nyamukuru yari ukugira abasirikare bafite imyitozo ikomeye bashobora gukora ibitero mu buryo bwihariye, gukora ubutasi bwimbitse, gusenya ibikorwa by'abanzi no gukora ibikorwa byo guhisha amakuru. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bereye mu mujyi mukuru w'Uburusiya wa Moscow, ariho amashami yawo ari hirya no hino mu Burusiya. Uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bari hagati y'1,500 n'ibihumbi 2,000. Uyu mutwe ugira ikivugo mu Cyongereza kivuga nobody but us, igaragaza ko abasirikare bo bonyine bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitoroshye cyane kandi ari bo bonyine bafite ubushobozi. Kwinjira muri Spetsnaz umukandida agomba kuba ari mu ngabo z'Uburusiya, afite ubuzima bwiza ku mubiri, akagira imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye mu gisirikare kandi mu gihe kirekire. Umukandida agomba kuba afite hagati y'imyaka 20 na 28 y'amavuko kandi yarangije amashuri y'igisirikare y'ingenzi. Mu bizamini by'umubiri abakandida bagomba kwiruka ibirometero 10 minota 50, metero 2,000 minota 45. Ikizamini gikomeye cyane n'urugendo rw'amaguru rw'intera y'ibirometero 100 batwaye umutwaro w'ibiro 30 by'uburemere bagomba kurangiza mu gihe kitarenze amasaha 28. Rimwe na rimwe binyuze mu misozi, amashyamba no mu butayu. Nyuma yo gutsinda ibyo bizame abakandida batangira imyitozo ikomeye imara umwaka n'igice aho bigishwa kurasa neza cyane bakoresheje intwaro zose harimo imbunda nini n'imbunda ntoya, kurwana mu misozi, mu mashyamba no mu mijyi, gutwara ibikoresho by'ubutasi no gukora ubutasi bwimbitse, kumara iminsi hagati y'7 n'10 badafite ibyo kurya bihagije bari mu myitozo yo kwihisha, kugenda nijoro no kwirinda abanzi uburyo bwihariye. Uyu mutwe ukoresha intwaro zigezweho zirimo AK-74M assault rifle, PKM machine gun, Dragunov sniper rifle, Makarov pistol, intwaro zidasanzwe zo mu mazi n'izo mu ntoki zizwi nka hand grenades. Bakoresha kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo the night vision goggles, time imaging cameras, drones z'ubutasi ndetse n'imodoka zidasanzwe zifite ubushobozi bwo kugenda mu butayu n'imisozi. Zimwe muri operation bakoze arimo nk'iyo bakoze mu ntambara Uburusiya bwarwanyemo na Afghanistan mu mwaka w'1979 kugera mu 1989, aho Spetsnaz bakoze ibitero byihariye ku mutwe w'abasirikare b'abanyamahanga n'imitwe y'abarwanyi. Harimo kandi iyo mu mwaka w'2002 Spetsnaz yakoze
ibikorwa byo guhangana n'imitwe y'iterabwoba muri Chechnya bakoresheje ikoranabuhanga, bafata abarwanyi mu buryo bwihuse kandi mu ibanga. Ibikorwa byose bakoresha tactics zirimo guhisha ibikorwa, kugenzura umutekano w'aho bakorera, gutabara abantu bafashwe bugwate no kugera ku ntego nta numwe ubarabutswe. Leta y'Uburusiya ishora hafi ya miliyoni 300 z'amadolari mu mwaka mu guteza imbere ibikorwa by'uyu mutwe, birimo kugura intwaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyitozo ndetse no gushyira amato yihuta yo gukora ibikorwa. Muri uyu mutwe umusirikare usanzwe ashobora guhembwa hagati y'amadolari 2,000 kugera ku 4,000 buri kwezi, n'abasirikare bakuru bashobora kugera ku madolari 7,000 kugera ku 9,000 buri kwezi bitewe n'urwego bafite mu ngabo. Umutwe wa kane turasanga Selet Metikare yo mu gihugu cya Israel. Tutarajya kure banza wumve hano. Isi yose yikanzemo ubwo mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane Nyakanga 1976 Abanya-Uganda babyukaga bagasanga habaye agashya. Dore uko byagenze. Mu ijoro ryo ku itariki ya gatatu no mu rukera rwo ku itariki ya kane Nyakanga, ingabo z'umutwe udasanzwe za Israel zakoze urugendo rw'ibirometero birenga 4,000 mu ibanga rikomeye, zinyuze mu kirere cy'amahanga mu buryo butazwi kugira ngo zigabe igitero ku kibuga cy'indege Entebbe muri Uganda, ahari hashimutiwe 100 ry'abantu. Icyo gihe Uganda yayoborwaga na Idi Amin Dada wari ufite umubano mwiza n'abashimuse indege. Kugira ngo bigerweho, abasore mbarwa gusa barangajwe imbere na Jonathan Netanyahu, ariwe mukuru wa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel muri iki gihe. Bakoresheje amayeri yo kwigana imodoka ya Mercedes Benz n'izindi modoka zerekeza Perezida Idi Amin Dada kugira ngo abarenzi b'ikibuga cy'indege bakeke ko ari perezida wabo uje, bitume badahita barasa. Minota 90 gusa abashimuse indege bose bari bishwe, abasirikare ba Uganda bari babafashije baricwa, maze abagenzi bagera ku 102 bari bashimutiwe mu ndege yanga muri Uganda barashimuturwa bajyanwa muri Israel bagerayo amahoro. Ukumva ko uyu mutwe udasanzwe. Ubundi uyu mutwe yashinzwe mu mwaka w'1957 nyuma y'uko Israel intego yayo nyamukuru ibonye ko ari gukora ubutasi bwimbitse, gukusanya amakuru y'ingenzi ku banyamahanga, kurwanya iterabwoba no gutabara abantu bafashwe bugwate. Harimo kandi gufata umwanzi w'igihugu cyabo ahari hose ku isi bakamuzana imbere muri Israel bakamuhanira. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bere mu mujyi wa Ramat Gan, ariko amasomo n'imyitozo ikomeye ibera mu bice bitandukanye biri mu misozi ya Israel, amazi y'inyanja ya Mediterane ndetse no butayu bwa Negev. Uyu mutwe ugizwe n'abagera hagati ya 300 na 400. Intero cyangwa se ikirango cy'uyu mutwe ni Hodayas Win, ijambo ryafashwe nk'imvugo yerekana ko umusirikare wese witanga kandi witeguye gukora ibikorwa bitoroshye arushaho gutsinda. Abasirikare b'uyu mutwe bakunzwe kwita izina ry'akabyiniro rya The Unity kuko ari umutwe w'ibanga rikomeye mu gisirikare cya Israel. Kwinjira muri Selet Metikare, umukandida agomba kuba amaze nabura imyaka 3 kugera kuri 5 mu ngabo za Israel kandi afite ubuzima bwiza cyane mu mubiri no mu mutekerereze nk'uko twagiye tubigarukaho hejuru. Umukandida agomba kuba afite hagati y'imyaka 20 na 28 y'amavuko kandi akenshi aba yarangije amashuri yisumbuye ya gisirikare asanzwe. Mu bizamini by'umubiri, abakandida bagomba kwiruka ibirometero 10 mu minota 50 n'ibindi bidasanzwe nko gukora urugendo rw'amaguru rw'ibirometero 30 batwaye umutwaro w'ibiro 25 by'uburemere, byose mu gihe kitarenze amasaha 6. Ibindi bizame birimo gusimbuka mu ndege bakoresheje imitaka, kwihangana mu butayu no kurwana mu misozi n'amashyamba mu gihe kirekire. Nyuma yo gutsinda ibyo bizame, abakandida binjira mu myitozo ikomeye y'amezi 18 aho bigisha gutegura no gukora ibitero byihuta, gutegurura ibisasu, ubutasi bwimbitse ku butaka no mu mazi, imyitozo yo kwihisha no kugenzura ahantu habera ibitero, gusimbuka mu ndege, kumara iminsi hagati y'7 n'10 badafite ibiryo bihagije, gushaka amazi n'ibiryo mu buryo bwa gisirikare. Muri uyu mutwe kandi nawe akoresha intwaro rutura mu myitozo ya gisirikare nka M16 Rifle, M4A1 Carbine, SIG Sawer Pistols, Barrett M82 Sniper Rifle, Scuba Gear n'imbunda zishobora kurasa mu mazi, Night Vision, Thermal Cameras, GPS Device, Drones z'intambara, aho byinshi muri izi ntwaro bazikorera. Leta ya Israel ishora amafaranga menshi mu gutegura no gushyigikira Selet Metikare, agera hafi kuri miliyoni 250 z'amadolari ku mwaka ashorwa mu myitozo, intwaro zigezweho, ibikoresho by'ikoranabuhanga no mu gutegura abakozi babo. Umusirikare usanzwe muri Selet Metikare abashobora guhembwa nabura hagati y'amadolari 3,000 n'5,000 ku kwezi. Umutwe wa gatatu, Delta Force muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muribuka aho twatangiriye kwibaza ngo ni bantu ki, bangahe, bwoko ki bashimuta Nicolas Maduro? Ngiki gisubizo. Munyemerere twerekeza amaso muri leta imwe igizwe na leta 50 kuzamura iwabo wabita umupolisi w'isi. Abagabo bundi nibo bongeye kugaragara badaseka
bakora kandi batsinda tutaragera no mu matariki ane gusa dutangiye uyu mwaka turimo 2026 bikorwa ntawe bakanguye kugezaho mu rukerera twese tumenye ko uyu mutwe ushoboye. Ubundi umutwe aba basore babarizwamo washinzwe ku itariki ya 19 Ugushyingo mu 1977 ku gitekerezo cya Colonel Charles Beckwith wari warakoze mu kigo cy'Abongereza cyitwa British Special Services CAS, ashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira umutwe w'ingabo zidasanzwe ufite ubushobozi bwo gukora ibitero byariye mu buryo bwihuse no gutabara abanyagihugu bafashwe bugwate. Ntego nyamukuru yari ugutegura abasirikare bafite ubuhanga bwo gukora ibikorwa byihariye aho bikenewe, harimo kurwanya iterabwoba, kurwana no gufata abayobozi b'abanzi, kurinda abayobozi mu gihe cy'intambara, kurwanya ikwirakwizwa ry'intwaro n'ibindi byinshi. Ibiro bikuru by'uyu mutwe berereye mu mujyi wa Fort Liberty muri leta ya North Carolina. Aha ari naho abasore n'inkumi batoranyijwe mu bambere bakorera imyitozo benshi basigamo ubuzima. Uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na magana abiri. Ikirango cyabo ni to free the oppressed, twabishyira mu ruduhuza twese abanyarwanda tuti kubohora bari mu kaga. Kwinjira muri Delta Force nk'uko badasanzwe, uwinjiramo nawe agomba kuba adasanzwe nko kuba afite uburambe bw'imyaka nibura hagati y'itatu n'itanu mu ngabo za Amerika, akagira ubuzima bwiza mu bintu mitekereze kandi afite hagati y'imyaka 20 na 30 y'amavuko. Nyuma yo gutsinda ibyo bizame utabariyemo intera idasanzwe biruka, iyo koga, kubaho utarya n'ibindi, abakandida binjira mu myitozo ikomeye imara imyaka 2 aho bigishwa kandi bagatozwa kumenya no guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, yaba iziri nuclear, iz'uburozi chemical cyangwa se iz'indwara izizwi nka biological weapon mbere yuko zikoreshwa n'abanzi. Harimo kandi kurinda abayobozi bakuru aba VIP igihe bari mu gace katarimo umutekano namba, cyangwa se mu gihe hari amakuru yuko hashobora kugabwaho ibitero. Mbere kandi yuko igitero kinini kiba, abasirikare ba Delta Force bashobora kwinjira mu gihugu cy'umwanzi mu ibanga rikomeye, bakagenzura uko ibintu bimeze maze bakoreza amakuru yizewe kugira ngo hategurwe urugamba. Ari nabyo byabaye kuri Nicolas Maduro. Hariho kandi gusenya ibikorwa by'umwanzi nk'imbunda nini, ibigega by'intwaro cyangwa se itumanaho ryose. Delta Force ni umwe mu mitwe zo gukoresha intwaro zigezweho kandi zifite ubushobozi bwo gukora mu bihe bikomeye cyane. Mu ntwaro zabo harimo imbunda z'amashanyarazi assault rifles aho bakoresha nka HK416, SIG Sowell MCX ishobora guhindurwa mu ngano n'ubwoko bw'amasasu bitewe n'urugamba, imbunda ngufi za SIG Sowell MPX na MP5, imbunda zirasa kure za sniper rifles harimo nka Barrett M82 arizo anti-material rifle ishobora gusenya imodoka, na Accuracy International AWM bolt action izwo guhamya mu cyico ku muntu uri kure cyane. Harimo imbunda zo mu ntoki kandi za pistol nka Glock 17 cyangwa Glock 19 hamwe na Colt M1911, imbunda zirasira hamwe machine gun harimo nka M249SW right machine gun yo gukumira umwanzi. Harimo kandi zitera ibisasu grenade launchers byo bwoko bwa M320 bombetse ku mbunda zabo. Mu zindi operasiyo abasore bakoze yamenyekanye cyane niyo bise Operation Lay Down. Iyo operasiyo yabaye mu mpera z'umwaka wa 2003 muri Iraq mu gace kitwa El Diario hafi y'umujyi wa Tikrit. Nyuma y'amezi menshi Saddam Hussein ashakishwa, ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenye ko ashobora kuba yishe mu cyaro cyo mu gace katarimo abantu benshi. Delta Force ifatanyije n'ingabo z'umutwe wa 4th Infantry Division mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye igitero mu ijoro ryo kwa 13 Ukuboza 2023 baramufata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishora amafaranga menshi mu guteza imbere Delta Force agera kuri miliyoni 400 z'amadolari ku mwaka, ashorwa mu myitozo, gukora intwaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imodoka zidasanzwe. Mu gihe umusirikare ubazwa muri Delta Force nibura ashobora guhembwa hagati y'amadolari 3,500 n'ibihumbi 5,500 ku kwezi. Umutwe wa kabiri turasanga Special Air Services mu bwami bw'Ubwongereza. Aha nyine turi mu bwami bw'Ubwongereza cyangwa se the United Kingdom, umwe mu bwami kuva nibura mu myaka 1000 ishize kugeza n'ubu butajya bumenyerwa. Ibyo kandi bikaba mu mpande zose, ingabo, ubukungu, ishoramari, byagera ku nganda ho bikabagaye buzo kuko ntibikorera intwaro gusa ahubwo bazikora n'abandi bose mwibwira ko bakomeye. Ni SAS mu magambo y'impine, umwe mu mitwe ya mbere ku isi yashyizeho uburyo bushya bwo gukora ibikorwa byihariye byo kurwanya iterabwoba, utasi no gutabara abantu bafashwe bugwate. SAS yashinzwe ku itariki ya 22 Nyakanga 1941 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose.
ku gitekerezo cya David Stirling, umugabo w'umusirikare w'umwongereza. Intego nyamukuru y'ishingwa ry'uyu mutwe yari ukugira umutwe w'ingabo zidasanzwe ushobora gukora ibikorwa byihariye byo kugenzura intambara ku butaka bw'abanzi, gukora ubutasi bwimbitse cyane cyane kugarura ingabo cyangwa se abatasi babo bashimuswe n'umwanzi ntawe ubirabutswe. Ibiro bikuru by'uyu mutwe bereye mu mujyi wa Hereford, ari naho habera imyitozo ikomeye yihariye y'uyu mutwe. Uyu mutwe ugizwe n'abasirikare bagera kuri 500 baba baratojwe gukamirika bitarabaho. Kwinjira muri CAS biragoye cyane kuko umukandida agomba kuba amaze nibura imyaka 3 kugeza kuri 5 mu ngabo z'Ubwongereza, akagira ubuzima bwiza mu mubiri, mu mitekerereze, kandi akagira hagati y'imyaka 20 na 30 y'amavuko. Ubizamini by'umubiri, umusirikare asabwa kugenda ibirometero 64 mu gihe kitarenze amasaha 20 ari wenyine akoresheje ikarita n'indanga cyerekezo ya compass gusa. Abakandida kandi bagomba kuba bashobora koga nabura intera ya kilometero 1.5 mu minota 10 ndetse no gukora urugendo rw'amaguru rw'intera ya kilometero 40 bikoreye ibiro 25 ntaho bahagaze, byose mu gihe kitarenze amasaha hagati y'10 na 12. Ibindi bizamini birimo gusimbuka mu ndege bakoresheje imitaka, ari nacyo kizamini giheruka, no kurwana mu misozi n'amashyamba ahantu hakonje cyane haba udukoko dushobora kwica. Nyuma yo gutsinda ibyo bizame, abakandida binjira mu myitozo ikomeye imara hagati y'amezi 12 kugera kuri 18, aho bigishwa kwinjira mu mazi vuba na bwangu bakoresheje ibisasu biturika bito n'imigozi. Bigishwa kwirwanaho aho boherezwa mu gace batazi, bakabwirwa guhunga amatsinda y'abasirikare babahiga. Bigishwa kandi guteka, kuryama n'uburyo bwo kurwanira mu mashyamba ahari inzira itagaragara. Ntibyoroshye kuko benshi muri aba bitabira ari naho banasezererwa kubera kunanirwa mu mutwe cyangwa kurwara indwara zo mu mashyamba. Zimwe mu ntwaro zidasanzwe ingabo z'Ubwongereza zishobora gukoresha harimo nyinshi ziganjemo izo bikorera. Nk'iya mbere ni L9, ni L119A1 cyangwa se A2, ariyo ntwaro rutura ishobora gutwara izindi ntwaro kandi mu muvuduko wo hejuru. Hari kandi n'izindi nka HKMP5 submachine gun, SIG Solar P226 stand grenades zidasigana n'umuriro. Hari kandi arbalete, iyi nayo ni agatangaza kuko muhuye ayifitukizwa n'amaguru. Iyi ntwaro irasiba imeze nk'imyambi ya kera, wayibona ugakwira imishwaro. Kimwe mu bitero bitazibagirana by'uyu mutwe banzu cyumve. Kwa 30 z'ukwa kane 1980, abagabo 6 bitwaje intwaro binjiye muri ambasade ya Iran i London mu Bwongereza bashimuta abantu 26 bayikoragamo. Mu kwigaragambya basabaga ko intara ya Arabistan muri Iran ihabwa ubwigenge. Nyuma y'iminsi 6 ibiganiro byaranze, aba bagizi ba nabi bishe umwe mu bakozi ba ambasade maze umurambo we bawujugunya hanze, batangaza ko bagiye no gutangira kwica abandi basigaye umwe kuri umwe. Bidatinze kuwa 5 Gicurasi umwaka w'1980, Minisitiri w'Intebe Margaret Thatcher ubwe yatanze itegeko aho umutwe wa SAS ko bajya kubohoza abantu 25 bari basigaye. Nta gutinda kandi ku manywa y'ihanga igikorwa kirerekanwa kuri televiziyo mbona nkubona bizwi nka live mu gihugu hose, maze abasore ba SSS bamanukira ku migozi byihuse baturutse ku gisenge cya ambasade. Ako kanya bakoresheje ibisasu biturika bito bito bya flame charges bituritse amadirishya n'inkuta, maze binjira mu nzu bakoresheje ibisasu by'urumuri n'urusaku byo mu bwoko bwa flashbang ubwabo bikorera kugira ngo babashe guhumisha abanzi. Minota 17 gusa abasirikare ba SSS bari bageze mu byumba byose bya ambasade, barasibyebe 5 muri 6, umwe bamufata ari muzima. Umutwe wa mbere turahasanga the United States Navy SEALs wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutwe washinzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1962 ku gitekerezo cya Admiral Ray Burke ku bwa Perezida John F. Kennedy. Watashye tangizwa ry'uyu mutwe hagamijwe kugira ingabo zishobora guhangana n'intambara zidasanzwe z'ubushotoranyi. Icyicaro gikuru cy'uyu mutwe kigabanyijemo amatsinda abiri. Irya mbere Naval Special Warfare Group 1 ikorera i Coronado muri California, irya kabiri Group 2 ikorera i Little Creek muri Virginia. Inshingano zabo zibanze ni ukurwanya iterabwoba, kugaba ibitero bitunguranye binyuze mu mazi no gukora ubutasi bw'ibanga mu gace k'umwanzi kugira ngo bategure urugamba rwisumbuyeho. Ubundi SEAL ni impine y'amagambo arimo SE ihagarariye C ari byo kuvuga inyanja, A ihagarariye air bigasobanura mu kirere, na R ihagarariye land bivuga ku butaka. Uyu mutwe ni nk'ubwira ngo ntusanzwe ubyumve. Ubundi uyu mutwe ugabanyijemo amatsinda 11 karabutaka.
gusa amateka itsinda rya gatandatu niryo rikaze nk'uko urabyumva mu kanya. Niba ujya ureba amafilime yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubona abagenda biyita mu makode badatsindwa na rimwe, gusa mu buryo budasubirwaho. Ibyo ubona hariya biba bibaho mu buryo budashidikanywaho. Kugira ngo umusirikare yemererwe kwinjira muri uyu mutwe agomba kuba ari umwenegihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite imyaka iri hagati ya 17 na 28 kandi akaba afite ubushobozi bwo mu mutwe n'ubw'umubiri burenze ubw'abantu basanzwe. Imyitozo yabo izwi nka BUED cyangwa se BUDS imara amezi agera kuri 7, ikaba irimo icyumweru cyiswe ikikuzimu, aho bamara iminsi 5 n'igice boga mu mazi akonje cyane, biruka ku mucanga kandi baryama amasaha atageze kuri 4 mu cyumweru cyose. Ibi bitandukanye no kuri Delta Force yo yibanda cyane ku kurwanira ku butaka n'ibikorwa byo mu mijyi iturutse mu gisirikare cy'ubutaka. Mu bikorwa bya mbere ku isi bya gisirikare bidasanzwe icyakozwe n'uyu mutwe ni karundura, kuko birimo igitero cyiswe Operation Neptune Spear. Aha ni mu ijoro ryo kwa 2 Gicurasi 2011 nyuma y'imyaka 10 banyura mu mwijima bashaka umuyobozi wa Al-Qaeda. Ubutasi bwa Amerika CIA bwatunguye isi buvumbuye ko Osama bin Laden yari yishe mu nzu nini yari iherereye mu mujyi wa Abbottabad muri Pakistan, maze abasirikare 24 bo muri SEAL Team 6 ariryo ryatsinda nababwiye ridasanzwe muri yandi 11 binjiye muri Pakistan baturutse muri Afghanistan bakoresheje kajugujugu ebyiri zihuta bitabayeho, binjirana umuvuduko ukaze, basenya inkuta n'imiryango bakoresheje ibisasu bito. Minota 38 gusa abasirikare ba Navy SEALs bari bageze mu cyumba cya gatatu cy'inzu aho bin Laden yarari, bamurasa mu mutwe no mu gatuza. Nyuma gato bafata imashini n'inyandiko nyinshi ze bazijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi nawe batamusize kuko bamutwaye mu ndege bajya kumuta mu nyanja mu rwego rwo kwirinda ko imva ye yazahindurwa urwibutso rw'iterabwoba. Leta Amerika ishora miliyari z'amadolari mu guha uyu mutwe ibikoresho n'imyitozo, aho nibura umusirikare umwe gusa wa Navy SEAL aba ashobora gutwara arenga 500,000 by'amadolari. Akandi gashya kadasanzwe k'uyu mutwe ni uko bafite amato mato y'ibanga SDVs ashobora kugenda munsi y'amazi atagaragara ku mashini z'umwanzi, bituma binjira mu birindiro bikomeye batunguranye, ari nabyo bishimangira intego yabo ivuga iti umunsi woroshye wa ejo hashize, cyangwa se mu magambo y'icyongereza the only easy day was yesterday. Dusoza amakuru ya nyayo nka 70% y'iyi mitwe y'ingabo zidasanzwe agirwa ibanga ku rwego rw'uko tuyimenya tugendeye ku bikorwa bidasanzwe bakoze, intwaro zigezweho za buri gihugu, imyiyereko ikorwa n'izi ngabo zidasanzwe n'ibindi. Mu gusuzuma Special Force 10 ku isi bigaragara ko buri mutwe ufite umwihariko wawo wihariye, haba mu mateka, imyitozo, intwaro n'ubuhanga mu bikorwa byihariye. Nkuko twabibonye kandi, kugira ngo umuntu yinjire muri iyi mitwe bisaba ubuzima bwiza ku mubiri n'ubwenge, uburambe mu gisirikare, imyitozo ikomeye, kwihangana no mu bihe bikomeye, ndetse n'ubushobozi bwo gukoresha intwaro n'ikoranabuhanga mu buryo buhanitse. Ibi byose byerekana ko kuba umusirikare muri Special Forces ari ikimenyetso cy'ubwitange, ubuhanga n'umurava udasanzwe, bikaba ari byo bituma abasirikare baba badasanzwe koko ku isi. Ni naho dusoreje ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi, tubashimira ko mwabanye natwe aho twabagezagaho imitwe 10 ya mbere ya gisirikare idasanzwe ku isi yose. Niba ukunda ibyo nkora wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye bwite nka Facebook na Instagram tukaganira, ariko kandi wanankurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga nka LinkedIn, Instagram na Snapchat n'ahandi hose nitwa Isomo GTV. Unasanga kandi ibindi bikorwa bitari documentaire gusa keretse kuri TikTok naho kuri X nitwa Mfite Agatekerezo. Agataho kuri urutonde rurerure rwa Special Forces zirenze izindi ku isi ni uwuhe mutwe ugukanze, ugutunguye cyangwa se ugusigaye mu ntekerezo? Duhurire muri comment. Agataho nitwa Tuganimana Gilbert, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde. Ciao ciao.